Uswazi France ni kambuni ikoretwo ho riu igikinyeria miaka 9 guku bururi-ini itemi nene ari gukwamura ene migunda aria meririria gwaka nyumba no mihuko yawe karegana na wendi wao haria o makoragwo makinyitana na mwene mugunda na thutha ucio gwaka nyumba. Ni kambuni ya ku develop property kuria tukoragwo ongikorwo we muthikiriria wako wina broti yaku na ni wenda gwaka na ringi nduri na finances Uswazi France Limited nituwakaga nawe tugoka tugagwakira ku develop uguregwa tukiuga horo wa developing the property to finance aga mundu 100%. Kurigana na Njeri kiria kambuni ino ibataraga ni maratathi maria matamburithagia mwene mugunda hamwe na ngirimiti ya unyitaniri uyu na thutha ucio magakorwo magitabania waki uyu gicunje kia igana. Kira twenda kuma kure muthikiriria ni tuonie wina proof of ownership ya plot yo winayo tukiuga horo proof of ownership tuko tukienda utuonie title deed yaku kuri andu magurite migunda kuri gutaheana title deed makoragwo na share certificate kana allotment letter oneo tutihingagiriria mundu ni turuta wira nayo kuria woka kuri ithuĩ tugweka search to confirm proof of ownership. After that the key thing kiria twendaga kuma kuri ni broti yaku ikoro a prime. Kiuria kinene gigakorwo ari wega uyu wa gwakira mundu hatari kumurihia umite ku na Njeri akauga marihi ma gukomborwo kwa nyumba ici nimo magacoka gutuo ta marihi kuri kambuni ino. Twarikia gu finance 100% nyumba ino yaku niyo kwiriha. So nyumba ino ikiriha tukaingira na agreement nawe tuka act the agent aku kuria tugukorwo tugi collect rent on your behalf. Tu collect rent we urioyaga 30% o mweri na ithu tukoya 70% kinya mbeca citu ciirihe. Na wikaro wa mundu kiumbe no makaga mutaratara uria ya mundu ya guikara tuguka turore mugunda waku utuhe design ya nyumba ĩrĩa urenda gwakirwo tugagwakira. Okorwo nyumba yaku urenda 3 bedroom 4 bedroom eno gucagura nyumba ĩrĩa wenda gwaka muturire-ini waku tuguku finance na financing itugo tugire ni 100% na the maximum tuwakagira mundu ni 100 million. Gikaro kinene gia kambuni ino kiri duka-ini nene ya Spar barabara-ini ya Thika Road guku makiuga kigina gia gutabania waki uyu gikoragwo kiumanite kuma kuri onjoria mabũrũri-ini ma nanja. Handu-ini ha metha onjoria Kameme TV ritwa riakwa ni Bataro wa Mwangi.